زمان چیه؟ زمان زانی و خواناسینه. گاوا مروف به زمانی خو بآخوه و بنویسه و دکاره خو بده ناسین و ناس کرن. هر نتف به زمانی خو هیه. هر نتف به زمانی خو دی ناس کرن. جبو ویجی جبو ما کردان زمانی ما و جبو ستاتی و پروردهی پر گرینگه. گاوا زمانی کردی نه بس خودی ستاتی و زمانی پروردهی بر وندابونی ودچه. و دمی نو جواکی دا و اسیمیلاسیونه که پر مزن چه دبه. جبو ویجی ستاتی و پرورده پر گرینگه. ام تکارن وها بیجن پارستنا زمان و خودی ستاتی و پروردهی هبونا نتوه که زمان ببه فرمی تو وی دمی کاری تو بیجی از جی نتوه کم جبو ویجی گرینگه ها ایرو ام بیجن چار آلی دولتان زمانی ما هاتیه قدخه کرن باکوری زیده ام وی قدخه دوینن جبو ویجی ام هندی دسمه به امی زمانی خو بکن زمانی که فرمی زمان خودی ستاتی و زمانی پروردهیه جبویجی چه حوجه سری دا ام زلال بن ام بو زمانی خو ام چدکن کاری ما چاوای دچه او قادا زمان دا او سازی زمان چه خباتات کن سری دا وی آلی ام خو زلال بکن یادنجی گاوا ببه خودی ستاتی و زمان پروردهی حوجه قادا سیاسی و قانونی زمان کردی به ناس کرن به قانونی به ناس کرن لی ویدی ام بیجن جعالی همو پولان یعنی همو پولان همو آستان حوجه پرتوک و برنامه پروردهی به آماده کرن ما مستین به زمانی کردی درسا بدن حوجه پسپور بن ام نها سری دا وید خازن پیواجوه دست بکریه جبوه پیواجوه جی گاوا چک گیماسی ندکون سری دا گلی کرد نتوا کرد جواکا کرد سری دا به زمانی خود خازن ببه زمان خودیستاتی و زمان پروردهیه گاوا تو زمانی خود نخونی ننویسی وی دمی تو خوشی ونداد کی زمان جی ونداد به زمان نبه فرمی ونداد به دبه زمان چند کسان و زمان مالی ام همبر اوی سکنینه یعنی زمان ما حیان نبه به خودیستاتی و زمان پروردهی ام گاوه که پاش نه آویج بکورتاسی استکارم اوی بیشم کن دوی اف ستاتو جبنگه ها خواه کودری دستینه دوی هم وی زالان بکن وی هیلی دا تشته هری گرینگ قانونه دور پیچ گرنا بو آوا گرنا ستاتویه که دوی که قانون بیدارشتن اف قانون جی هزا قانونساز آنجوه که پارلمنتوه دولته که ریخستنه که دوی بیده اوله کرن و مافی زمانی جی مافی که سرکه مینا مافی خودیتی مینا مافی دربرینی و هیلی دا دوی که هم جیانا کاموی دا جیانا گشتی دا جیانا طیبت دا بیت دابین کرن او ماف او بو ستاتوی بیت اوله کرن و هیلی دا پرورده جی البت گره کرن که بو همو نتوان همو جواکان همو در جهانه بوان ستاتوی اکتیت آوا کرن هگر که اف ستاتو نبه آلی قانون و نیت دابین کرن اوله کرن بیجوه ناچه زمان جی گبهر خدا زندیه دوی کو بیت کارانین و آلین سازین دولت ویجی بیت جیاندان و بو ویجی خبات بیت گرن و هیلی دا زمان کردی زمانی که گره که قدیمه و دولمنده لبلی جی بو ستاندرد ذکرنا و حتی نه مخابن آلی چار پارچه کردستانی که کردی دجین جبوی اوله که قانونی آنجا قانون بینگهین دا نهاتیه آوا کرن ام بیجن کرداسی چار پارچن کردستانی و
عالیه دولت کردستان باشور دا عالیه قانون بینکین دا حاتیه سپاندن قبول کردن لی چهار پارچه کردستانی ناو دا سی پارچه دنیه ماین دا مخابن زرحکی پاراستانکی به قانونی تونه ستاتویکی تونه و هیدا دوکی واجی کرم کری پیواجوی که ترکیه دست بگیرن سر مذاکره ویجی بریز اجران دکتن جبو بکار آنینا وی مافیجی پیشتابنا وی مافیجی دوی کو ستاتوی جبو سر مذاکره بده دابین کرن بده آوا کرن. بله مخابن آسیمیلاسیون آنجام بیشتر پشافتن و که پلیتیکای که سردستانه یعنی ارک آنجی او کسی که رخصتنه که ریوت بین دولت ریوت بین یه نوعی که خواه فکرن دوین که نافخدا بحلینن کرد آلیه چانده خواه زمانه خواه گلکی بقدیمن گلکی بخورتن و هیلی دا وکی دولت سردستان مینا ویانا وان چی نبو لبلی جبو که ام مافی خواهی زمانی دابین بکن پیش و ببین دستی مداجی کوز هنه دوی که ام ریوبری دولتی و سردستان دوی هیلی دا براستی به چالاکه خواه خباته خواه آماده بکن وان مجبور بهیلن که زمانه می مافی می زمانی قانونا بنگه دا به طایبت بده دابین کرن قانونا بنگه یا ترکیه خالا چلو دوی دا به وکری آستانگی درخستی بلو پرورده ترکیه که نتوین زمانی خود پرورده ببینن و هیلی دا جبر که او آستانگی بده هولی را کردن ام سازی خواه وکی تاکه کس جانا خواهی طایبت دا ام مجبور بهیدن حول بدن که ریخستنا دولت گوهرتن بدن دست بکرن گوهرتنا قانونی دا چه بکن جبو کردی آستک چه به ستاتویک چه به نه جبو ستاتویا نتوه که دوی ستاتویا زمان ویجی یا چانداویجی هبه اگر زمان خوی ستاتو به او گرجید با خوی ستاتویه کش بروی ستاتویا زمان گرینگه راستی پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک تا تشتا که هم خوازن یا سرکه یک جی قبول کردن ستاتویا زمان کردیه نه پشافتن لهر دری دنیای لهر دولتی پشافتن اولی به زمان و چانده دست بید که جبر که وقتی زمان بید تونه کرن او نتفتی تونه کرن چاند بید تونه کرن و نتفتی تونه کرن جبروی سر زمان زیده چن قدخه کرن به سالان قدخه کرن پرورده زمان دایی که تنی نکردی جبلی ترکی زمان دو همهاتن قدخه کرن او جبونا که نتوید نوا ترکیه دا همالاتین ترکیه تف بین پشافتن و بین تونکر سکنامه دوید دست بی که موکی مافی که اساسی ام قبول بکن وکی چا و مافی جیانی و مافی تندرستی هبه به مافی پرورده یا زمان جی مافی زمانی خواهد مافی که اساسی قبول بکن و جبروی بتپوشن تف بگرن اگر موسا سکنکی موسا بدنیشه از باور کم گلی کرد و استاتوی زمانی خود دولتی بده قبول کرد. نه بینگا و اول جبو قبول کردن زمانی کردی دوین زاگون بینگو هفتن. مافی زمانی کردی مافی پروردهی وکی زمان وکی مافی که مروایی بید قبول کردن. وقتی ویتشتی قبول کردن واندن شو وی بین قبول کردن یعنی وکی ماکزاگون بی گوهرتن وکی زیادتری خالا چلو دیامین اگر خالت نی بیرامن او بی گوهرتن آستنگی مزن وی شولی راب. وکی اون دوزانن پیواجویی که دست بکریه لی هر تشت هج نزلاله جگورمه یعنی وکی کمیسیون زمانی کردی بارویوانی اند خازن لب پیواجویی دا زاگونا بنگهینای ترکیه دا خالا چل دو یه بی بطال کرن یه خالا شست و ششان جی
بێ گوهرتن ئەگەر vê xalan da astengî rabe em bawerin ku xebataya zimanê Kurdî yê pêş bikeve yê bikeve jiyana her derî em dikarin bêjin ku yanî eger wê astengî rabe saziyên dezgehê yê zimanê Kurdî li vê ser avayî serkeftî xebatê xwe baş bidomîne. Her wiha ji aliyê mafî, hukukî û dadmendiyê ve jî giringî dibînim. Li gor min di pêvajoya aştî û civaka demokratîk de ya statûya yasayî ya zimanê Kurdî û mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê ji mafên mirova ên bingehîn e. Dewletên demokratîk divê hemû hemwelatiyan bi ziman, çand û nasnameyan wek hev bibînin şertên pêwîst ji bo ziman pêş bixin û parastina di vana de bi milê yasayî ve bikin. Ziman ne tenê amûrek ji bo axaftinê ye. Ziman bîr, dîrok, çand û nasnameya gelekî ye. Ji ber vê yekê parastina zimanê dayîkê di heman demê da parastina mafên bingehîn ên mirovan e. Gelek peyman û belgeyê navneteweyî jî giringiya zimanê dayîkê û mafê perwerdehiyê di zimanê dayîkê de qebûl kirine. Ji ber vê yekê ev daxwaz ne tenê daxwazeke siyasî ye, daxwazeke mafî û demokratîk e. Her wiha perwerdehiya zimanê dayîkê ji bo zarokan jî pir giring e. Ji ber ku zarokên bi zimanê zikmakê mezin dibin, di wî zimanê de perwerdê bibînin, hin di milê perwerdehiyê de serkeftîtir dibin, him jî bi xwebawerî beşdarê jiyana civakî dibin. Ev xaleke pir giring e. Ji ber ku zarok jî pêşeroja divî gelê ne, li gor wî hewce mirolê mêze bike. Li gor min aştiya mayînde tenê bi rawestandina pevçûna naye ava kirin. Aştî her wiha bi pêjirandina mafan, wekhevî û dadmendiyê tê ava kirinê. Dema ku gel xwe di ziman, çand û nasnameya xwe de ewleh û azad hês bike, wê demê hêsta ku em hemwalatîne wekhev û bihêstir dibe. Ji ber vê yekê statûya yasayî ya zimanê Kurdî û mafê perwerdehiyê bi zimanê dayîkê ne tenê ji bo Kurdan, lê ji bo bihêzkirina demokrasî, dadmendî û aştiya civakê bi tevahî giringiyeke bêhempa ye.